INP Mizo Channel clear tu te in zain chibai le vek ule July ni somni le paruk thotan ni ania hun tha in chan theu kan be sei voin July ni somni le paruk tlaidar li le achan vepel vel khan ramri lama silaya puak ta tak tak maya tun ma tanga thua soi fel tum na kha ani hlei thei talova India mi anin kap ta tak takani a muno omreng kho pui pala ina mu danin Assam police ten Mizo IR omna an lu tlat chu du lovin an vom le a Assam lam hian tear gas lo ka pin silaya puak zui ta ni chanchin kan buat sai thlenga kan riat thei china civil mi pakhatin hliama tuara Assam mi pathum velin hliaman tuar bok ni in reng khopui news chuan a soya chu thua post lai tlaidar nga le minute som pakua vel kha chuan an la in kap reng atia ti chuan update dang kan mule nga la high school tui khwa lama veng lun mi pakhat akala ka hliam ni in silai mu hiatlanga damdo in pan puyani a ama hi a har tha in thi senero a chuak na sadewa kan sipai lam hi hliam tur pani khat om ve in ngai tu omero an omlo ni hriatani tuna dar nga le minute somthum le panga ania kan hriat danin Assam hian flag war ron tarin in biak na nei an duwa silai puak po an re ri e aron ti vele a hetia zia mek lai hian silai ria om le niang tuna khan silai puak le chu a oma enge boru kala hriat lova kan sipai te le ral thuam lak bel zelani ati zuyani Colosip Times in nakin deva aron update hi kanan share nga lange Assam Force lam Assam Police Sub Inspector Hovin mi parukka hluman niya civil mi thi le hliaman om rinani boka Mizoram lama tear gas puak ina per mi pakhat hliam kan neya Vareng te CHC a hruai ngal ni in ngai tu omani lo thu donani tuna hian Assam lam anin hnuk dog ri nia thu donani ati kan hriat angin Mizoram le Assam Ramri Buaina lam hian ngai vena hlo lo theilowa mitin hriat du ania ma se atul lo thleng security thil le kan sipai te himna ti der thong thei thil te kha lo chu ringot lovila lo tong paman mo lovila atha beranga ti en ngai dan ril ruwa kan nei dewa kan hriat chun te hi kan ram himna tura zep ri tumila kan ta na thazok mai thayani naktuk lama chuan chanchin kim chang deuh takin a him chin ron ti chu kan tumanga zanina tan chuan Myanmar lam hi kan thlir le phot don nia mindat lama tangin bul kanan tan lenge mindat lama police ke man lak saka mi som ni layan ka phlum ti pokha alo ni chia lo ni om takania mindat khopuya tanga chim thlang lama om makuim nu village track huam chunga kem pakhat sipai le police nan om chil chu nimin pia July ni somni le palitu khan mindat CDF tenan kap khania CDF lama tangin pakhatin nun na chan ti khani chu kema an ho tu pakhatina soidan chuan he kema om te hian am hlipin anin pe ni ina soi he kema an ho tu captain ting thai le annoya om sipai som ni zet chu anin pe mai ni lovin mindat CDF tenen sipai terrorist te do turin anin kopta zok ni in zalen news chona soya silai le sipai uniform chi rang social media lama mu tura omboka heng hi an chu sak ngei ni na lang mindat CDF how tu pakhatina soidan chuan in dauna lian tham om lovin anin pe ngal mai ani ome he thu hi kan puan to mindat CDF in police somni lai mayan kap hlum kan ti nen khan thu khat ani nge mun ranga thil thleng ti kan hre mai lova news tam takenan soidan han en hian thil thleng pakhat an nuwa soi chian le zok a angkhop mai tin mindat CDF te hi an lo ngil nei khopa sipai dan an zom thatle ani heng an man tak minong hlana chia hlo somni lai zinga atam zok chu CDF te lama an pakai ta nge a mi then khatero CDF lama om an du lo wangin an du thu angein mindat CDF te hian thattakin an thla le ani an chuanom ngot mai minong hlana sipai te ni se anan thla om lo te nen mo ma se pathian nung bia an nia tongtrai sakna an nga bokanga ti hian mindat CDF te hian sipai ni tling takin an mel ma ti an treat ani bera
an chuan kan ti lo thei lo wani makuem nu khuwa hi min da ta tangin kilometer zale somni vela hla a omani soitu ang khan July ni som paruka tang khan anin kap le tan khania min dat khopuya po sipayan da tam le to hlea ral tlan pon tam bel le hle bokani nimin July ni somni le panga khan min dat le makui inrina thi chain township chunga suiong ta kho che vela CDF le sipai terrorist te anin kap boka sipai lammi palian thi ani Sakain region Bumalin township lama nimin chonudar khatvel khan sipai terrorist te zinga general pakhat chu SNA anti Shani National Army tenan kaplum General Miulin anti hian helai vela poisa khon thin ni inan soya nimina po poisa khonin motorina vak le a chotia motora avei vak chu munrem chang laya bike chuang mi pali SNA sipai ten kapin antlan san ngal ni in amuna tenan soi duam lutuk hi a hlok lo anti kha achunga thlengta ni takani hi Sakain region lam hi tun lai chu soi tur fo kan ti kha an boru ka thalo Sakain region khin u township huam chunga yau tua ain khomi te leilet muna nimin July ni somni le panga tlaidar livel khan piuso thi pol member ni an ngai san chi win kum somthum panga vel mi chu ka hlumani leilet lama akal lai hian an lo kap hlum ni takin an soi khomi te nan soi dan chuan hepa san chi win hi ain thosana sa in PDF te po achau thei viu vani oma tin an che vela sipai ep2 te dana report thin bok ni in an soi aruang chu nimin la khanan hon puya khin u khopuya an phurta zel ni in an soi ani min chian township chunga po nimin tlai thau khan piuso ti pol ho tulam niangai gong kuai khomi u po u anti po tu ti hriat lovin a inalu chilin voice sari zet hunan kapa athi chiang hleni tin ni zan khan suibu khopui ongzeya veng lama piuso ti pol member an che vela piuso ti ho tu ni an soipa in akang boka fire department lamin an thel thuaya akang tam man lo hlop ni nan soi Sakain region huam chung hi tunlai chu buaina tam thei khop mai ni tin mai hian thu thang hriat nuam lo tak taka deuh rengani Paku region khothang lam pi le let pandan lama chuan sipai terrorist ten July ni somni le pakhata tanga ni somni le panga inkar khan Burma Student Union member mi panga telin mi somlai mayan lo man ve thunga Student Union hroi tu pakhatina soidan chuan hengan mi man tak te hi khoilama ngen hroi tak ti pon threlo an soi sale repang ti an hlo thon thuan soya covid in chia pia na lama an khung ve mayang ti an hlo thu te pon soyani nimin July ni somni le pangatuk po khan pakhuku khopuya mi pakualai mai sipai terrorist ten an lo man to bok dalan tuine mo reportin pakhukuwa PDF an ati awangin sipai somli lai mayan luta mian manta ni in amuna mingtar lan lo pakhat chuan soi tunlai Myanmaram chanchin chu Shakespeare tong kam han hoila van doina hi rualin ain phaman chho zut mayani ber NLD hun tam ni na an kalpui don meglain COVID-19 na wangin an buai tana sipain thu nei na la an buai ta noi maya ti chuan reilo te COVID third wave in a noi ta an buai le zuala chutia an rampum COVID in a noi meglain mun then khata chuan tun hi tui lian awangin har satna an tok le an buai ta noi mayani hetianga wangin mon state molamin township huam chunga tanpuina tok tu pol te chuan har satna an tok ti an soi hial July ni somni le pathuma tangkhan mon state molamin township le chaimaro township huam chunga ruwa surna sa maya COVID-19 na wanga dam lo le chiat tok an lo vereng boka du ina veiwa mai thei to silo tlom ngai pol charity group rang te chuan har satna an toka hetia tlom ngai pol te berin har satna an to le zel si chuan an township in har satna an to hi athu ani le don ani hi tunla hian molamin township huam chung mun niam lai chu fur ro tuina chim pil hlom heng lai vel hi kum danga pon lo boi deuh thina
kuminero covid nen anan in chia ta ka chuan an buaina hi azual ta hle ni molamian lam chau ni lo ka yin state line boy township lama te cha in si chi township lama te mun ranga tuilian an tuarna sale hle a tun lai Myanmar ram hi thim thua ni an soi ai ma khan a thua thum na te po a ang to khop mai hetia ram chunga buaina thim thua thum nei na tua mek lai hian sipai council lam chuan tun thlenga an la lak let hlei theilo kachin state an sipai mun pui strategy ta na mun poimo tak mai alaw bum chu lak let le tumin tran an la chho zela alaw bum tlang bul thut chuan noi lama sipai an om reng ti kan soi photo kha mani lam khan sipai council chuan teng pali lai mai irawadi luidung zo in a tir chho ti kan soi to boka kha ngot khan du tok lo voin July ni somni le paruk khan longdang pasari zet an tir bel le a heng long te hian kata township chunga tan phaya ku ngatangin suiku township lampanin an kal chuak le ti mita mutu te chuan an soi dan chuan teng phur long pani rason phur long chong ni nei pathum le lui puya man chi longdang pani ania avain long sari in kachin laman pan le ti na ni teng phur long pali nimin pia lamakal kan soi te kha KIA lamin an lo ka pa pakhat chuan ka chiat sak ngei ni in an soya teng phur ani le ni lo an soi lo teng hi tuna an phur mek nen paruk lai an chop chho bel ti na ni boka KIA lamtan chuan tong trai na satangai don ni na lange Myanmar rama China malak na kal zel po India chuan angai mo ve tan ta view mai sipai thu nei na pong la ka tanga tun thlengin ramdangin sipai council an sanction lain China hena tho pui renga hemi chungchanga India ngai dan defense staff general chuan asoi chiang ta nimin pia Indian Northeast challenges and opportunities online manga hunan man na defense staff general Bipin Rawat chuan asoya China in Myanmar rama Belt and Road Initiative BRI rail kong sial tura malak mek hian ramdang sanction ati thuan opta hleni ati Myanmar ram thatna hi kan India abikin Northeastern thiltul takani achan chu Myanmar mi tenen hian history le culture lama po inzom na thuk tak kan neya India le Myanmar hi inzom na nget tak neya lo khosato kan nia geographical tak point kan inzom na hi ahluem ema heng zong zong hi China hian ti chiata tum rengani atibok State Councillor Aung San Suu Kyi le President Win Myint te Naypyidaw khopui Mayor Dr. Miu Ong te pathum voin July ni somni le paruka ko ta inlan tura an ti po chuan lam thatak mangin sipai lam chuan hunan son hla le ta voin le naktu ka inlan tura zabu tiri ko tina rel chu COVID-19 awanga sipai councilin rampum huap chol apuan tak zel awangin a hunan son hla le ta a okas ni le ni thum anti le ta ni antan rem chang ve riu wani hi covid alo hluar le ta ka wangin sipai council chuan July ni som pasari atanga ni som ni le panga nimin thleng khan chola puang zeta zia omlam an pan lo wangin ni khat thleng anti le a heng hun chung zong zonga hian office khar vektur ania wangin court lampon chol ta zel do na ni ber soito ang khan heng mi te hi khesan siam sak ang zela an chunga ro rel na an lek ko thei chuan kum somli la yan tang thei do na andam chung chonulam hi zel lam an tling tlamayang ti po a hlo thonom khop mai World Bank chuan Myanmar sum don na tlak chiat dan tura soilok le ta sipain thu nei na an han pong lak nu hian Myanmar ram chung din mun hi a chiang lo chhotiel tielani sipain thu nei na an lak du lova an nor na le sipayan dodal na awangte tuna COVID-19 ni na lu chil le ta ka wangte in Myanmar ram economy hi zero ai na niam tana kumin chung hian 18% zet atla niam man don ni in World Bank chuan soya na tho tur nei lo hi kumin chung hian makta tu khat vel an punbel don ba ka tuna na mumek te po hian an hlo pa ngai an hlo phalo thuayang atibok sang ni le som ni le pahni lo thlen meu chuan an re thei zualanga chuti huna chuan sang ni le som pakua a mi hring omzat le tin an tam man mai thei atibok minong hlanan thu nei na pong lak nu hian US poisa le Myanmar poisa thleng hi akai na sa em mai boka
Myanmar poisa hlut na hi za som ni le pathum zetin atla niam man ni inan soyani ti chuan poisa hlut na tlak niamina kentel chu thilman sang zel hi nia sumdon na athuan optak boxia wangin oil le diesel tiamin rampo na tanga chok lu lam chi hi chu ato hlur to mai don ani Myanmar mi puite ma chon tur hi Mariam Saman chuan ti hian soya thoturan nei lo tak zela wangin an sum lut atlem tiel tiela an hrisel na tan po khop kham mu theilo na nen kumliam ta covid wanga har satna lo tuar to ramre theile nu fol ber chak lo ber mai Myanmar mi puite hian an nun kho chhuat theinan an be na satangai don ani hi ati World Bank laminan soidan chuan Sipai Council in thune nan pong la ka wanga ram tluk chiat na eile bara an har satna le hrisel na lam thuwa an din mun niam ta zel hian ram lo thale po ni se rei taka ngong theidon ni nan ngai boka Myanmar mi puite hi online at omdon ngot mai an thlir lok ang em hi chuan om kher lo tura ibei sei sakteng u covid third wave do turin Sipai Council lamin thok tuan nga tok lo ti kan soi to a tuna hian thok tuan nei zong hi an rampum huap hian mi sing thum chuang emaw vel chawan nia mi hring makta duai somnga chuang er or han en kol tur chuan ti ngai na om lo ve bokani hemi chungchanga minong hlain chuan CDM siama nuar te chu covid en kol na tho puyata na somin let le turin ngen ti khania an let le duangem le du lovin Myanmar mi puite hi thitam em ringot mai selate sipai kut tur lova natna wanga an thi teu te in CDM doctor le nurse te hian mo an phur thowangem nge phur chuang lowang hei hi Myanmar rama chon ethical issue lian takani tamaya clear tu tenin ngai dan kha comment lama han soi hlomula athang chu tiang chuan mi nong hlan an han som takma se mitam jok chuan kiran tum lo ni na lang mitlem te tong kamatang hian thilom dan tlang pui alang ru kinarin om NLD hun laya covid second wave dauna lo thok thin rengun khopuya covid center thok charity lama po na sataka lo thok to ming tar lan lo doctor nu pakhat chuan ti hian soya CDM siam tu tele Sipai Council in kop chu katan chuan ani thei to hlol lo Aung San Suu Kyi sarkar khani se chuan mi puitan ka pen chuak pasaber hialang chu hetia katia wang hian dam lo te ka en kol to lowang ti na po ni chuang lo tuna po hian ka thian doctor dang te nen online atangin dam lo te advice kan peya kan thok reng tho ke phei chu chol hun po ka nei mu mal lo dam lo te in en kol dan tur telephone mangin le online lama tangin kanin kai hroi regani ati ichuan sipai lam ngen na chungchanga rengun khopuya doctor pakhat chuan ti hian VOA hne na soi ve boka CDM siam tu te hi kanin ang vek chuang lova entir nan then khat chu political taka du fear an oma then khat chu chutia fear lutuk po ni lem lo an om boka nga chutia politics lama an fear em lo po in sipai thil ti dan hi adik lo an tia wanga CDM siam an ni deuh hloma chu wangin ma ani na zon theu tho hi a thaber sipai chuan sipai na thok sela mi pui tha ni lovin mi pui ven him na thok mai turania chutiang che chon doctor te poinan doctor na thok sela a thaber ati asoi phena thilom chu sipai le minan na thok si lova midangero an na thok tura han be seikha a fair lo ati nani om takani asoi zela doctor tam takan man to a tlan an om boka man tur li satel an om boka mi zongin an man tak te chu turin an dil huaya ma se tun thleng hian an chu chuang lova chu wangin doctor tam tak hian an mani ne na tho dun hi nuaman ti lo manan hlau rin nan hat ngam to lo ani ber ati manni lam khan contract system in thok tuan ko wang antia ma se tun thleng hi chuan na dil pon om lem lo ni in an soya achunga rengu na doctor nu kan ti khan sarkar masale tun din muna covid an ma chondan ti hian ate khina angai om hi ni top covid tho ni na hun lai kha chuan doctor volunteer engineer kan zawai mai khan tun ma po kan ti ngai lo mu po mu ngai lovin kan thok tlang fika rampo na tanga tan puina lo thleng la kha a thanem tham box si facilities changtlung takin covid tho ni na kha kan ma chona chu taka chunia angai om ka han ti zok taka chu tun te hi chu e ti ngai na om lo ka thian nun tukin khat oxygen a cha a
a in lampana motor an thiar sak chu kong laka sipai nan lo man dai ti ngai na hi om thlot lo ati heti hian doctor tamjok teril ru chu fia mai ome tuna hian doctor le nurse tam tak chu sipai council nen in kop kher lo ma se internet le phone atang te in an hna an thok chun zom zel thova achang chuan mani ngeya fakal chil chang an nei boka chutianga thokte zinga sipai lamin dam lo lema changa an bum chua an man tak te po an om nual to ani ole kan channel min clear saktu te tun tumata na news kan update thei chu khati zong kha nile phot mai sela clear tu te na top thlenga min lo clear sak le wangin in chunga kan lo me